Okay, tang zu tang shu ding zu tang bong la khari janggar la na te din ma jinde di ba la jang char ra rang zu khari jang char la na jinde dim ba la okay ra expression ra jinde dim ba la rang zu khari jang char la na expression na ni ma jang la ni ma zu khari jang la na expression na khala expression na algebra expression ni le ra expression da ni ma khari jang la na rang zu expression na ani khala re khari god la na chagi chi khare operations radin some operators addition subtraction multiplication division dinjal operators lera ani chik simba khar go variable go ra variable penetration na example variable khari shane do variable x dik shadara andigal constant chig yo dinju sangmanyam tu thina ngajul khar expression le re le yo nima jinda hajul jang jindubal jang ta thanda daga revision chik chera expression gi algebra expression na do order the example the khari chelna ta rangzo example khari ne yung sir x plus 3 or you can say it as 3y square ra ani shimba khadu la orta 4 okay xy do ngachina xy plus 2 3 4 7 something then some etc means then mo bu yore ta kc expression do kc diganga ta ngjo expression thiyo diganga x plus 3 thiyo equal to jigena how say equal to jigena digal equal to 7 notch stinde chik equal to sign yugo jigena dilang jo khalo equation le khajina na 11 side down right hand side niga do niga la khadi ki balance yu equal to sign di balance yu do number chik yo re la variable diga la variable de ha wo ma na jo digal number 3 di domna anjul khara la re 7 ra re la tan x di khari ba ha gu x di haju chore shira shigal sum do na dyun chora so that means anjul ente dinima jaim ba chedang jaim ba rang zo da ga ran til khale equation ke example ji okay ta din sama revision da nima rang zo kharil jang na din dimba da jang za ke ta thada din na zo re gya la sawa ji khajan terms che factor coefficient ta din zo nima jang rang zo yin ya ta digal this jing mang ajik jang ra okay ta ngan zo gi dil digala ta terms le da terms na hala example ji shara ta expression ji example jira expression ji pendage na 4x plus 5 ji kimba how say example re di how say di sam dikhare example ji shana tara exam 4x plus 5 ta dinang lo la term khaju dollar term ni khare 4x tang 5 so that means terms dikhar chirlana terms terms chira khajin nan dinang term khaju do terms khaju do 4x chik che ani and khar do 5 the term ni do dile du gana di khar chore terms nan chira term chik term ni ra kc term do ta term che tang ju kc term la sum of terms ju add chana sum of term ju add chana ju khara re sum of terms is equal to khar chore algebra expression जो expression ji gra term din jo add chana in term din jo add chana jo khara la na ani algebra expression ra term din jo add cha do 4x gang ani term chik term ni ra thandu digal thandu number shemba ji go china example suppose like x y do go china din sama khare term ra din sama term la digala kisi term din jo domna ngajul khara go la na ngajul khare algebra expression ra go re la ko se ta din dile dugal term che ta digal term che an shempa chi ngajul khari jang factor jang la sa factor la na halo la na factors okay factors na halo la na di ma khatam na kisi khatam na ngajul khara 4 na x ra remare 4 x ra di khatam na 4 x 5 di khatam me de kon rangya 5 de ma rangya shur di la khare factors khale factors what is the 4x दिखा रहा ma khatam na har ki mal multiply sign ra 4 multiply by करे x दिखा रहा ना 4x चेरा तो दिल करे factors तो जो last दिखा coefficient ra coefficient नदी वाला पेन चेज ना जो ला खिसी coefficient ना हदिस चेरा ना coefficient ra coefficient ना इंटर ता पेन चेज number जो algebra expression ची क्यों आछना expression ji gyo china example ji kra 4xy ta 4 rang le 4 rang le sta khai mar exam go china do rang chra 4xy la china and coefficient of la da
COEFFICIENT coefficient of correct xy is 4 which xy is 4 kc 4xy giduna sign negative sign chigyo china coefficient of negative 4xy coefficient of correct xy is negative 4 what is the kc coefficient of chik example shemba chik coefficient of coefficient of rang chik example chik expression shemba indi langa china example kc x square gi coefficient khajana dune number mina so kharior 1 yora so coefficient of x square dikhajere 1 chir numerical factor la coefficient ki ra ani the numerical factor of a term ra is called lana numerical coefficient na zam ming lana coefficient la zam ming numerical factor ki la penazation na hanzo coefficient of xy dikha chagran negative 4 chagra coefficient what is the numerical factor of negative 4xy lana an kha chaglana negative 4 la to chinne what is it next topic dikhalana monomial binomial ani trinomial che ani polynomial ra ta monomial nan thangshi dikhala wala mono lo da mono la mono ek le yang jo so mi single le yang jo le de gola monomial ra visible do monomial MIAL monomial lana khare chugo lana monomial means having khare one term ra having khare term chi gyo having khare term khaje gyo one term chi gyo na dilo khale monomial example pena seshina example dependence seshina har chelana 4x square okay 4 yang 4 konis 4x square ani dijela okay 3y square lani duore ani shemba kharir example negative 7z ra etc means thadu mongbo ra monomial che ta dijela khajere binomial ra monomial che ani dijela next digare binomial binomial binomials na halora samsa samna ta chiju ron to bicycle layer bicycle means bi le digola bicycle khaji no cycle kala koloni ra ochin bi le bisexual le anjo binomial the bi le dini lo khatuna binomial means nomial na halora term la odara so mono le digo single mono le single la la sat mial means term la so binomial means bi le single sorry bi le ni nomial means term la hota tenda do so binomial lana having how many terms having 2 terms okay means which include correct 2 terms ra binomial na role example penna jajna a plus b lani duore or you can see it as 4l plus 5m lani duore term ni do chik ni do ani shemba a square minus b square lani duore a plus b lani duore ani shemba khari example ta khirang jileba na khari thingyu ne da garang lana duora ani shemba jik example a square minus b square tine duore a square plus b square lana duore etc the next kara binomial chisa di jela kare trinomial trinomials lana ngila sangi ne koran kene khala se trinomials lana tri lidura sik korata da try le triangle le rang jo try le triangle le kola triangle le chik dina kola try na sum la gora nomial na term khari yo kyo la gora having how many terms having 3 terms okay 3 terms trinomial means trinomial na term khajo le na sum is example ta lela she a plus b plus c la ne do x plus y plus z la ne do re example khari ne en rang jo ni text ki example chik la ora 2x plus 3y minus 5 ra example this sugar etc na thadu yamang buris ta dijela khachelan chik last la hala ta topic digi polynomial poly lana da hala lana poly lana mangbu la gora nomial means term la wala sa so polynomial
polynomials means poly lana mangbul or nomials na polyethene le poly okay to these are answer ma poly na mangbu ra and le de na polyethene le so polyethene le so to ani poly lana mangbu yo ani khare nomials na khare terms la wala sa so polynomial means having many terms ra means khalo polynomial lana tu changma chu go ta dinalu la term monomial binomial trinomial ani khare changma din sama khanna chugo lana polynomial na chugo kuch se polynomial na it includes everything like monomial binomial trinomial polynomial changma chugo ra ani example penages na rang jo example khari shani du go ra khrang jo example rang jo monomial le example jiglenga china monomial le example jigra 3xy ra 3xy le che ani rang jo shimba chik example rang jo a plus b sabla ta rang jo x plus y tara okay x plus y plus z ra ani jik shimba harior khari lene do 7y minus 10 do ra tin sama khari example rela na polynomial example din sama to dila example ginjor la sa gele rang zu gang la dan dila for trinomial na terms sum yor la sa ta polynomial le chi kya re any number of terms ra terms khazu la na any number of terms any number of terms means terms chi yin sire ni yin sire sum yin sire ra tele term shi na polynomial le den ming chi those shi nga tu khazu ni okay ta anju ki next topic dikhar lana like the unlike term ra ta dil di wala anju la ta shi example expression chi yo ga na example jigra expression lana re terms chi jura terms like expressions rhyme na terms in the example current terms 7x 7y square ani shimbaji 13x la ani x che ani shimba khari ore example khari shane it got the round sama ani 4xy then the roji goes in terms in samara the dinalo gi like term dikha chagre lana like term na term chikpa ingoler like term na hajire term chikpa ingo like terms la terms na ne term chigine the like terms na chikpa ingo 7x da x chikpa da x che x chikpa da like terms khada harchore 7x and khada harchore negative 13x dikhare like term char ta kijela unlike term chikpa me kyo pinajina unlike term no chikoral ta unlike lana chikpa me kyo la ra so to ma thing kyo le ya jo like lana pa ro in na ro na like ti ya khajin na ro na so to thing ko ra na ru ra okay han chi bi kya ta ra then unlike lana ma thing kyo ni chikpa me kyo 7x tang unlike term khajir and 7x tang 7y square for any chikpa re de chigo mar da so that means dikha jara unlike term okay got it how sa the terms che din sama terms de di sama khare like term ani unlike term okay main din so the main okay like term add share like term subtract share ini like unlike term din so add e chem subtract e chem ko so sita okay student ta anju ki next topic dikhar lana addition of algebraic expression ra the add khandis chu me nga jo add di chi ka bla the khandis chu lan thang ngil add di like term nyam do share ani unlike term for a lot te ra the thang ngil lang di la har do 7x square ra 7x square negative 4x plus 5 and di je la do sin okay term khar do 9x da 9x da du gala like term nyam do sha x ni nyam do sha ani 9x da du gala du na sign with the positive ra 9x ra minus 10 okay di jela di la du gala jo add chi du gala ta jo di sum na tang ma do addition na direct ma solve share ra subtraction le we the sign negative the positive the negative share okay keep that in mind okay ta di jela sign ta tang normal lang chera normal handle and the positive negative nyama jang ra jinda
chugo dem bolera integer na la positive negative sign loga ina thengora thendu gala hajore chuninga de na hajore nga ra ini sign di khandi cher na bachi ji sign ra na bachu chu gi sign gi du na do negative do so di chu ji kan sign loga ina thengora thendu gala guning shi de na hajore nga cher ra ini sign di khaje na bachi gi sign ra ani positive chera so 7x square dikora marange shi okay ngazo the answer rar khari ge answer lana add chiu ga term la this algebra expression ni na ra ta ngazo jam chik di chidang chik khanje na or la lin chidang chik solve di ta di khadu pheju yungul na di khadu yungul na khisi term sum ro yo sorry algebra expression sum ro na expression sum te na ngazo yang solve she du sin na sum ni na kale how da confused so da so ngazo di du ga ngazo khaji la na ani tadi da wo di du khande step chik dus chin tin ro ta bin de thang shu ga da algebra expression ma shu 7x square minus ra ani 4x plus 5 ra and the gel got and then halore plus la ra mass to and then positive rita okay ani positive sign here di du ya 9x minus 10 okay gives la equal to ra ta di nang la like term nyam du sha 7x square la khola partner mina kora lo sha yim barang anjo ani anjo suini partner nyam du ra ya nila dingala nyam kora single inga ka ba medil lo sha ra odin do share ya 7x square di rang lo sha ra ani term like term nyam du mati ra negative 4x ra ani positive 9x the manyam the korani nyam ra korani couple ra so suppose chida ani this informal change okay and negative 10 ra negative 10 ladi wala ani constant nyam the chik po integral plus 5 ma shi okay to di ladi wala ani ta ma like term solve she tai chi dus chin thagi do che kya ra 7x square di marange shi ani gune khare term ni chik po integral x di marange t how fe ani dile du gol gu gala okay gune shi ma thina azu shira nga chagra ina sign dikha chira positive chagra okay ani chu danga lu di sign loga idi theng gora thendi gol kha chira nga chagra sign dikha chira minus chagra so your answer is khajena 7x square plus 5x minus 5 kang de chik po dus chin method dus chine diore dus chine wadi chine do method ni ga answer chik po lita kela gi khajin tu na rang juma in future ra kisi algebra expression sum do add chuna rang confuse ma chat na okay the class also the next topic dikhala na subtraction of algebra expression ra algebra expression di khandes like term do thengoi me thagi ni khande dom go me gele lap sa thanda dingi topic dela ta thanda dela khandes thengoi me ra thendi wala khatu na hare like term go la first thing the main important dira like term me na aju add ki bichi du mare subtract ki bichi du mara ta dile du like term jo ma subtract chira okay and like term subtract chi gal thangshi chi subtract la khadle bananya from la se je la aju mass na lo la from chi na from ki gap la expression din jo khatu na khare ni la lir da okay keep that in mind okay so from the gel expression khadu the expression din some expression khaju the sum lima in dikha chire polynomial na lira okay you can call it as polynomial dikha chala na 7x square negative 4x square sorry 4xy plus ra visible the okay ani 8y square ra ani plus 5x and minus 3y ra okay दूसरे सा तो दीजिए ला from गी जेल दिंगे ल ठीला सा तो from गी ल दी जेल ली ओके जेल ल दी को वाला ली ओके खर दो एक्सप्रेशन दी 5x स्क्वायर दा एक्सप्रेशन देखो दिन like term नियम दो टू दो 5x स्क्वायर दी x स्क्वायर दे दिल दो 5x स्क्वायर दी दिल थी 5x स्क्वायर minus 4y स्क्वायर दो 4y स्क्वायर को दे दो negative 4y स्क्वायर ओके dj la positive 6y the positive 6y the y nyam the sha positive 6y okay 6y nyam the sha and dj la okay 3 constant the constant la di for loga sha kha sha ne constant dikhar the negative 3 the so negative 3 for loga sha tu sin okay thang shi digas ko chu se tarang zo tu sin chi sa ta dj na zo kha ji la na thang
next step thing also kana na so kare sin d change sin kana bottom line le yu gush to bottom line le yu ge dikhare sin d change chao sin d change chedi gola ani okay ni color shembai thura pen okay negative dikha jare positive chore positive thi negative chore ani negative thi positive ani duna sign mitu khare positive vera positive dikha jare negative okay go chi se the dj la anjo khare ma solve chi house solve chi di wala okay thangshi dini go chu rang ra 7x square chi par da so du ninga thena ha chu chore ni ra 2 x square marang shu ani dun chera dun 7 gi dun sign khato positive vishara so on so we don't need to write positive here okay we'll simply into 2x square thine to go what you say ani okay the dj la khala na negative 4x square kora marang shu negative 4x square sorry 4xy negative 4xy the marang shu the 4 the number favorite insert mong buli negative 4x y ra thingi mo thanda the example di lokte gi example ncrt textbook ki question re da hosa ncrt textbook ki example question ne mat yu ra especially ye khajina na tcb nganju lokte ni le ora o chini okay ani dj la okay the like term ra 8y square down 4y square lo da ani diladi gola ani nige khare negative the positive chasa diladi gola positive lo di chipa indu khare dom gora dom di ge gal shi dom na ha chere chungi ge shi chungi ra ge gal shi dom na chungi so 12y square ani positive 5x di marang ge shi kora hose di chela negative sign chipa indu khaji chipa ina khattu ina dom gorda okay dom ti onjo khaji like term negative domare and add share in positive we add share dide yim bara okay so negative 3y down negative 6y ladigola sum gala tuk domna ajre guchura ini yang 9y ra but sign dikha jela negative range chur okay and dijela positive 3 dus chinisha so this is the answer okay subtract the dus chin here okay तो also the next topic दिखाना multiplying a binomial by a trinomial binomial na hal term ni yegala sa trinomial and terms to me go binomial the trinomial the khandis multiply tango yume to tango yela ngazu khaje lana ma di ma expand chira e di ma pinachina example ra a do a digi khari la multiply tanglana the kangsa expression dilagati trinomial the expression dilagare multiply ta manju khatti ina ya term nu ayugo digi ma ayugo dil multiply ta try chi okay term nu digi term chik le ne ani term ma dil multiply ta try chi single le ne ra term chik le ne ra dil dugal a digi khari la ta try chi na a square plus 3a plus 5 to okay the j la hare term a sa तो दीजिए 7 द 7 द दिगला 7 गिदु न साइन खा दो पॉजिटिव द सो पॉजिटिव 7 अनि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 दुस चिन्थि ओके होसा त दीजिए ल खब तो a दिगी a स्क्वायर ल मल्टीप्लाई ता ट्राई छिरा a दिगी a स्क्वायर ल मल्टीप्लाई ता ट्राई छिरा अनि a दिगी a स्क्वायर ल मल्टीप्लाई ता न हजेरे त दुस चिन्ह राउंड कंफ्यूज मा छ त नि दुस चिन्ह छ और a दिगी a स्क्वायर ल मल्टीप्लाई तांगरा दुस चिन्ह राउंड loa chin confuse ma chet da plus ra an a digi khari leda dije la hare a digi sul ta re a digi 3a la multiply ta a digi 3a la multiply ta an dije a digi 5a la plus a digi 5a la na a digi 5 la na lamsa khap tu direct 5a tin sha ground mo this na confuse chira mo thena ra sorry bracket mo thena ra ane ta dije 7 dang khare 8 da a square da tikha tu multiply down 7 a square chura le lora plus ani dije la hare 7 dang hare 3a 7 the 3a le dugala khajere 7 the 3a le dugala 7 3 sa 21 ra so khajere round sa do still confused cho in the round so 7 multiplied by 380 ani plus ra dije la round so khajere 7 multiplied by 5 da round so confused cho in the 7 multiplied by 5 okay ko chi se how se do sinera ta dije la khajere a square da ta a square da a le dugala khajere a gi dung ka exponent number mina 1 yora so a khaju del a ni a chi khaju a sum chasa so khajere a cube la ne dugore a raised to the power 3 la ne dugore plus
3 down a 3a down a the multiply down the hazure 3a square lane do 3a raised to the power 2 okay a ni do ho chin kang la ni tir the exponent na which is plus and 5a plus 7a square plus 7 3s are 21a plus 7 5s are 35 which is how say the dijela the term like term add che try chi the a cube do a cube themba de del min do che to kora rangya sha a cube and dijela 3a square down koram plus 7a square din yam do ma sha term like term yam do sha which is 7a square the dijela khal has 5a la sa plus 5a plus 21a yam do sha term and 35 sha which is how say the dijela term ma dom the last step a cube plus 3a square down 7a square a square ni ki para so sumgal din na hazur ni sa sorry 10 ra multiply some down this don't get confused okay nga tan da confused chasa okay on do confuse ma chama rang okay okay 7 down add the multiply log the 3a square down 7a square le hazur 10a square chura and plus 5a down 21a le do dom na hazur 26a plus and 35 marangesha dus china ju hare answer okay the answer the next topic dikhala na jo identity lana identity main this sumera and this is useful identity chine total on identity khajo ne sure okay the identity thangbo dikhare ro chelana the benefit na main the a plus b ra tha she a plus b ra digana hare square chik okay the identity thangbo dikha chelana thangbo a corner chikpo a square chikthi and dijela khatilana round dijela hare plus b square khora rang chik loga thi and dijela hare 2ab okay tinjo identity khandes le na di ma khatam ne le gyor ko chise a plus b le wala whole square means a plus b din ni yora ni du gala binomial multiply ta na jo le di rar okay identity thangbo di che identity ni wo dikhala na a plus sangma chik ba chik yang da sign positive sabla negative gap okay whole square is equal to a square plus b square minus 2ab okay identity new diche ta identity sumba dikhar chela na rangso okay a square minus b square chore but ra khajena na dela hare a plus b a minus b dus chincher okay a plus b a minus b the identity sumba the main char identity sumera the din ang useful identity chik last dikhar chela na x plus a okay or okay del thura x plus a ra x plus a x plus d thisho b dus chasa and d gi la multiply tang x square chasa ani binomial multiply khandes tang la dusin x ki x la tang na x square che x ki b la tang na hajere bx ra and plus and a gi x la tang na ax plus d hajere a gi b ab dos chinra okay also do digi chabla ning je thwan dala dos chin thine do identity shiwa dikha jela na x square plus dikha jere ani x common te a plus b thine re b plus a thine re ab dos chin identity shiwa dichur ko is identity shiwa dos chin thur okay around confuse macha ma do confuse chela confuse chena dos ni thine ya rang confuse chewina ni dusrang thini shawra main thida do go china do rang jura ani x square plus a plus b x plus ab total identity sure what is it ta ju pension example khande solve chu mera tiga a plus b yi khare form gal do dinang a dikha jere a di 2x che b dikhare 3y chira so a plus b formula di gap formula anjo ha or formula thangbo dikha jere a plus b formula dikha jere a plus b ngaju rang ju yik je la shingi yene mene solve chi du wala shingi yene mene formula di inji mi chini sha at least rang su ke je sha da ra okay a square plus b square plus 2ab ra formula di ma shi ita di wala dikha jere 2x plus 3y square chira 3y square is equal to a dinalo a khache 2x ra a di 2x le digala 2x square plus b di hare
3y ra, so 3y square ra plus 2 multiplied by a khare 2x ra, 2x multiplied by b khajere b di okay b di khajere 3y chera 3y, so 2 dindi ni yorlar 2x 2 common bracket na na dile dul 2 dindi ni yorlar ra tarang zo confuse ma chama 2x ra 2x dang 2x ni yore plus 3y dang ani 3y ni yor okay and dijela plus 2 do 2 gi 2 long re dang hare 2 2 sa 4 ra 2 2 sa 4 4 3 sa 12 ra 12 and xy ma do shi ko se and dijela ji buji kya multiply ta 2 gi 2 multiply ta 2 2 sa 4x square plus 3 3 sa 9 y square plus 12xy okay identity dila hara ko the this round bracket not that I mean like confuse much I think okay the 103 le da 103 le dola gyangala sum domna hazu chere gya sum chera so anjo di gi chabla 103 chabla 100 plus 3 whole square nan dus tine chikpa re mare chikpa chera so anjo the formula dekha ke na a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab gela la sa rangjo khatu ne so it's de already khari ne at least identity ditina at least ke shada ra rounds so you have to write like this ra ani dijela dinang a dikha chire 100 a dikha chire 100 ra 100 plus ani tang jo darang dus chinthi ni 103 whole square ra which is equal to 100 plus 3 whole square ra dus chere mare whole square dus chena and a dikha chire 100 ra so a square chabla 100 square plus b dikha chire 3 square plus 2 multiplied by a khare 100 ra and multiplied by b khare 3 ra so 100 the 100 multiply ta na hazu chore 100 dinde hazu lore 100 dinde ni yo lora square means 100 dinde ni yo lora ani 3 gi ji kya ni yo lora 3 the bracket na the so multiply ti ko ji kya na de bracket so multiply ne do di ki ma sign di khat to ko multiply sign yo lan to ko ji don't get confused okay and di ji ko ji kya 2 the 100 multiply ta na 200 chora 2 gi 3 multiply ta na 6 ra so total khajere 600 chora tere ni dunju so multiply ta na okay and di ji ko ji kya 100 the 100 multiply ta na ha chore 10000 chhere mare okay plus ra 10000 ra 10000 plus ani okay okay comma round the two ways to mari jimji but dus na word na thi da so 1 2 3 4 4 plus 3 is a 9 plus 600 ra and total dikhaji chore total dom di gola khajir thangshi side changma lego 9 da so 90 and dijel khar lego and dijel khar do okay dijel lego jele thuk le do gala sorry 60 and dijel khar 4 shi ki sajal de 4 digit la 0 da 0 and 5 digit la 1 da 1 those 10 ani 609 okay kuch se amni chikthi sorry chikchu gya tong thi jara ani 10609 okay reduce char ani khajinan thugya gu chara thugya gu le dgal thi kala thugya gu dom na haji chere han chikthi thugya gu chera okay tang the next case identity sumba di wa china case identity identity niwa di khandes kana rang solve chu me tang sha identity niwa di ma thi tang sha identity niwa di gele la sa ta yin positive sabla khade negative li shema sama chiko chi kyang le la sa dile dgal identity niwa di kha chere a minus b whole square which is equal to khare solution ra is equal to a square plus b square minus 2ab okay the mati the bracket na sha the janma solve chi answer dhari 4p minus 3q whole square which is equal to the now a dikha chere 4p chura so 4p whole square ra 4p whole square plus b dikha chere 3q ra 3q whole square minus 2 multiplied by a khare 4p ra multiplied by b khare 3q okay कोशिश है तो dijela
4p multiply tang 4p tang 4p di multiply tang to sinyam to sha plus 3q tang 3q di multiply tang and dijel minus ra to dita 2 gi 4 multiply tang hazure 8 ra 2 4 is 8 8 multiplied by 3 hazure it is 16 it is a 24 so 24pq dus chinsha multiply of the like term the diameter da hosa addition the subtraction you will do it so the dijil hazire 4 4 4 sa hazire 16 4 multiplied by 4 is what 16p square or you can call it as 16p raised to the power 2 okay chibuji kya dil this is a 9q square minus 24pq okay then also the next question dikhana identity sumba yo ko china sumba dikhar ji tha identity sumba dikhare a plus b and a minus b which is equal to a square minus b square teacher identity sumbati ra identity sumbati teacher ra ani rangso ta dil di wala ngarang ju thang she din alo a dikha che do 3 upon 2 m ra question ma shi a dikha che 3 upon 2 m ra a plus b dikha che 2 upon 3 n ra a plus b a minus b 3 upon 2 m ra a minus 2 upon 3 n a plus b a minus b which is equal to a square a khachar din alo la 3 upon 2 m whole square a square minus b khare 2 upon 3 n whole square teacher formula so dila digola 3 din de 3 upon 2 multiplied by 3 upon 2 let in the okay 3 upon 2 din de ni digola and m multiplied by m means dikha jer m multiplied by m le digola m square chigra so on to digi sabla khathi kilana okay di sabla rangzo khathi re multiply by m square okay minus 2 upon khare 3 ani multiply by 2 upon 3 hazu do ni do 2 upon 3 multiply by n hazu do n ni do n square to st okay तो दिजल खप to direct multiply ta 3 multiply by खप to multiply ta 3 multiply by 3 खजरे 9 रा 3 multiply by 3 9 upon अनि 2 multiply by 2 दिखा जरे 4 रा 4 अनि m square minus 2 multiply by 2 4 upon 3 multiply by 3 9 and n square dus ठीक ता दिखा रहे हाजु के आंसर नेक्स्ट थियो दे इंटे रोते चिबली का आइडेंटिटी सुंबो पिजि शेयर रा नारा आइडेंटिटी दिल आइडेंटिटी सुंबो पिजि शेन दारा आइडेंटिटी सुंबो मा शुन चिने रोते दा ओके पोजु आइडेंटिटी सुंबो दिखा जरे a plus b and bracket a minus b रा and a square minus b square रा तो नदा दिखरे फॉर्म गल तो a square minus b square की फॉर्म गल तो दिन नदी वाला 983 square a square minus b square कर दो 17 square which is equal to दिन वाला a कर दो a plus b रा a कर दो 983 रा 983 a plus b करे 17 अनि a minus b 983 minus 17 okay तो दूसरा तो दिल लदु वाला मा फॉर्मूला दागरा माठी 983 गाना चिबनी दोमना हाजु छरे दुन तो दुन लेगो अनि लेगो लदु वाला चिक मा कैरी छि गूगल चिक दोमना चु अनि दिगले चु जसा हाजु चिकतों केते दि चिकतों दिशरा अन प्लस अन दिगरे 983 ने 17 दि माथे रा 17 दिना हाजु जोक्सम ने अनि दुन दिना हाजु ठुगरा अनि दिजवा कैरी छि 6 रा 9 for marangi shi 966 ra to dil de chick tong da 966 di add chira ani 1966 okay 1966 di khare ngazu gi answer re ko se to cinema soft di gal para la rang identity sumba di khari imba di ma thi chene to work khisi confuse ma che da identity sumba okay with the answer the last the identity useful identity to last shiwa dira the position also the soft shade right chira to the country to na pin se na also 501 na 501 the khari ki form gal the na also x plus a ki form gal the to the country thi na x plus a le 501 na ding up ke chik di ngap kya gala chik dom na hazu rang up ke chik chira an chik chik ngap kya gala ni dom na hazu rang up ke ni chira dus chini the identity shiwa di ma shu the identity shiwa di thiwa nang thi do ngin koran ta rang ma sol she try chira di nang lo gi di khare x chira di x re ani di khare a re and the x re and the b ra
तो दी रंग जो कंफ्यूज मा छे मधाओ से x स्क्वायर ले दा x स्क्वायर ले दी गला रे 500 स्क्वायर प्लस a खजरे 1 रा 1 प्लस 2 b रा x दिखरे 500 ओके प्लस अनि a multiply by b means खाली दिनांग लो 1 multiply by 2 ओके सो ngap क्या multiply tanglar ओके ngap क्या multiply tang plus 1 plus 2 दिखरे 3 multiply by 500 plus 1 multiply by 2 okay so nga danga hazure 5 5 sa 25 lego di mashi lego shi di mashi 3 5 sa 15 lego ni di mashi plus 2 ta changma total di add chi thang shi di jingni sa ja khadu 2 do andi jil khadu lego 5 ani 1 do ani di jil khajure ani 직동 합계 제사 andi khajure 직동 합계 제사 and this 5 ani 2 total दिखर छेरे 250,000 250,000 ले दिगला the add चिन्ह हजरे 251,502 okay deduce संगजुल आंसर आर कुछ से and this chapter दी आर जो भी नहीं जो रे कुछ से